درود میگویم به شما شنوندگان عزیز. اینجا استودیوی مرکزی رادیوی موجیر است و پخش مستقیم برنامه اطلاعاتی خبرهای روز را میشنوید. امروز چهارشنبه 22 اپریل 2020 سال است. طوری از گزارش‌های قبلا داده شده آگاه هستید در شهرک نوسرگیف که در نزدیکی شهر سنت پتربورگ در یک خوابگاهی که مهاجران مهنتی اساساً زادگان آسیای میانه اقامت می‌کردند 14 حالت گرفتاری به ویروس کرونا آشکار گردیده بود. در عموم در خوابگاه مذکور زیاده از 120 نفر زندگی می‌کردند که همه آنها حالا در خوابگاه تحت کرانتین قرار دارند. با آنها از داخل خوابگاه بیرون شدن در دوره کرانتین 14 روزه اجازه داده نمی‌شود. نظارت را مقامات پلیس منطقه بر عهده دارد. اداره برنامه‌های اطلاعاتی رادیوی موجیر جهت دقیق کردن جواب سوالی که آیا در آن خوابگاه مهاجران تاجیک نیز قرار دارند یا نه با کنسولگری گنرالی جمهوری تاجیکستان در شهر سنت پتربورگ روسیه تماس تلفنی گرفت، اما در جواب سوال نفری که زنگ را از کنسولگری جواب داد با دادن معلومات که از روزهای اول واقعه به عمل آمده به مقامات روسپاتریبنادزور روسیه گویا درخواست فرستادند تا معین کنند که چند نفر از شهروندان تاجیکستان در خوابگاه مذکور قرار داشتند یا نه اکتفا نمود. حتی نفری که با تلفن کنسولگری گنرالی تاجیکستان در شهر سنت پتربورگ جواب داد از معرفی خویش خودداری کرد، لیکن از روی شنیدن آواز معین کردن ممکن بود که آن نفر زن است. مقامات تفتیشاتی ولایت لنینگراد باید به ویران کردن قاعده‌های سانیتری اپیدمیولوژی باشد در خوابگاه مذکور طبق طلبات قسم 1 ماده 236 کدکس جنایتی فدراسیون روسیه در نسبت رهبر خوابگاه پرونده جنایی باز کردند. حالا دادگاه نویای всеволожский ولایت لنینگراد در نسبت رهبر خوابگاه چاره پیشگیری در نمود حبس پیشکی را تطبیق کرده است. اگر به آغاز حالت به عمل آمده برگردیم، شرح حال چنین است که هفته‌های اول ماه مذکور در دهه نوسرگیف که نوحیه всеволожский لنینگراد یک رید مقامات روسپاتریبنادزور، ریاست تفتیشاتی این منطقه و ریاست وزارت کارهای داخلی در خوابگاه غیرقانونی مهاجران صورت گرفت. آن زمان مقامات روسپاتریبنادزور ولایت لنینگراد روسیه همه مهاجران در خوابگاه بوده را از تشخیص طبی گذرانیدند که سنجش طبی در بدن 14 تن آنها حالتهای اول درجه میانه سبک گرفتاری به ویروس کووید 19 را تصدیق کرده است. مقامات محلی ولایت لنینگراد روسیه به خلاصه آمدند که مهاجران مذکور را در خود همان خوابگاه تحت معالجه و کرانتین قرار دهند. از این بیش معلومات در دست نیست. خبرهای روز را مستقیما ادامه می‌دهیم. صبح امروز از فرودگاه بین المللی خوجند به سمت کشور ایتالیا هواپیمای سومون ایر تاجیکستان پرواز کرد. گفته می شود که در این طیاره کمک‌های بشردوستانه از نام مردم و حکومت جمهوری تاجیکستان به مردم ایتالیا ارسال کرده شده است. در برابر دیگر اشیا و لوازمات ضروری در این طیاره نقاب‌های طبی زیاد نیز هستند که در این وضعیت مرکب در ایتالیا نقاب‌های طبی کمچین شده‌اند. نقاب‌های طبی را جمعیت دارای مسئولیتش محدود جوانی شهر خوجند دوخته است که همه نقاب‌های طبی دوخته شده به طلبات سانیتری اپیدمیولوژی جوابگو میباشند. از روی بعضا معلومات تصدیق نشده هواپیما در ترکیه نشست ترانزیتی انجام می‌دهد، اما در این ضمن دفتر مطبوعاتی شرکت سومون ایر خبر می‌دهد که هواپیما به نشست ترانزیتی به کشور ایتالیا پرواز می‌کند. فعالان حقوق بشر در شبکه‌های اجتماعی عکس دستورهای وزارت کارهای داخلی روسیه را برای توضیح دادن فرمان پرزیدنت ولادیمیر پوتین تحت رقم 184 از 18 اپریل 2020 سال نشر کردند که طبق آن مهاجران که در روسیه با پتنت کار می‌کنند از پرداخت هر ماهی آن تا 15 ایون آزاد کرده می‌شوند. حجت مذکور را معاون اول وزیر کارهای داخلی روسیه الکساندر گراوی به امضا رسانیده است. در صحیفه دوم سرخط اول آمده است که در مهلت
зикршуда, яъне аз 15 март то 15 июни соли 2020 барои дароз кардани муҳлати иҷозатнома ва патентҳои корӣ муроҷиати шаҳрвандони хориҷӣ зарур нест. Инчунин пардохтҳои пешакӣ оид ба андоз аз даромад барои шахсони воқеӣ аз ҷониби шаҳрвандони хориҷӣ барои фаъолияти меҳнатӣ дар асоси патент талаб карда нахоҳад шуд. дар ҳуҷҷат инчунин қайд карда шудааст ки шаҳрвандони хориҷӣ ки дар Русия қарор доранд ва ҳуҷҷатҳои иҷозатномадиҳӣ фаъолият надоранд, новобаста аз мақсади воридшавӣ ба ҳудуди марзиву маъмурии Федератсияи Русия аз 15 март то 15 июн метавонанд фаъолияти меҳнатиро бидуни иҷозатномаи патентӣ иҷро кунанд. Сафорати Тоҷикистон дар Русия дар як муроҷиати худ ба шаҳрвандони Тоҷикистон тибқи қарори дахлдор итминон додааст ки дар муддати аз 15 март то 15 июн ба онҳо лозим нест ки ҳуҷҷатҳои сабти номи муҳоҷират, патент ва иҷозатномаи кориро барқарор кунанд ё ин ки тамдид намоянд. Дар давоми муҳлати зикршуда тамдиди муҳлати будубоши муҳоҷирон низ сурат нахоҳад гирифт. ёдовар мешавем ки рӯзи 18 апрел президенти Русия Владимир Путин фармонеро содир кард ки қоидаҳои будубоши хориҷиён ва шахсони бешаҳрванд дар Русияро бо сабаби таҳдиди паҳншавии вируси COVID-19 сабуктар менамояд. сокинони деҳаҳои Зарафшон ва Тоҷикободи ноҳияи Ҷаббор Расулови вилояти Суғд нуқтаҳои назорати мардумиро дар даромадгоҳҳо аз сарҳади Қирғизистон ба самти Тоҷикистон ташкил намуданд. Дар ин хусус Радиои Озодӣ хабар медиҳад. Бино ба гузориш, ин нуқтаҳо бо мақсади пешгирии воридшавии сирояти коронавирус ба ҳудуди минтақа роҳ андозӣ гардидааст. Нуқтаҳои гузаргоҳҳои мардумӣ тӯли 10 рӯз мошинҳо ва мусофиронро ки ба сӯи шаҳракҳои Зарафшон ва Тоҷикобод мераванд безараргардонӣ мекунанд. Чунин иқдомро сокинони деҳаҳо пас аз фавти Ҳабибулло Шодиев ва ҳоҷи Муҳаммад Тошев сокинони ноҳияи Ҷаббор Расулов рӯи даст гирифтаанд. Мақомоти тандурустӣ гуфтанд ки шаҳрвандон Ҳабибулло Шодиев ва ҳоҷи Муҳаммад Тошев аз бемории шуши дутарафа фавт карданд ва дар гузашти онҳо ҳеҷ рабте ба коронавирус надорад. дар деҳаҳои Зарафшон ва Тоҷикободи ноҳияи Ҷаббор Расулови вилояти Суғд 15 000 аҳолӣ зиндагӣ мекунанд. Мирзо Ализода, як сокини деҳа, гуфтааст ки постгоҳҳо ҳама нақлиётое ки ба деҳот ворид мешаванд бо маълулҳои махсус безараргардонӣ мекунанд. Вазорати тандурустии Тоҷикистон мегӯяд ки дар кишвар ягон ҳодисаи гирифторӣ ба коронавирус токунун ба қайд гирифта нашудааст, аммо ҳамзамон шарҳ дода шудааст ки хуруҷи пневмония дар шароити номусоидии боду ҳаво, тағйироти ногаҳонии ҳарорат ва фарорасии ҳавои сард ба кишвар ба амал омадааст. Мақомоти тандурустии Тоҷикистон мегӯянд ки аз аввали феврали соли 2020 то 20 апрели соли 2020 онҳо беш аз 8200 нафарро таҳти карантин қарор доданд ва вазъи сиҳатии ҳамаи онҳо хуб аст ва ҳеҷ шикояте аз гирифторӣ ва ё нишонае аз гирифторӣ ба вируси COVID-19 ҳошкор нашудааст. хабарҳои Тоҷикистон ва ҷаҳонро мустақиман идома медиҳем. роҳбарони ҳизби ҷумҳурихоҳ ва демократҳо дар Конгресси Иёлоти Муттаҳидаи Амрико бо кохи сафед дар бораи ҷудо кардани $500 миллиард кӯмак ба иқтисоди Иёлоти Муттаҳидаи Амрико барои рафъи оқибатҳои эпидемияи коронавирус мувофиқа карданд. Президенти Амрико Доналд Трамп аз раҳбарони Конгресс даъват ба амал овард ки бастаи нави $500 миллиард тасдиқ кунанд то муҳокимаи қарорҳои минбаъдаро дар буҳрони мавҷуда ба таъхир наандозанд. ҳамчунин як лоиҳаи пешакӣ дигар низ аз ҷониби президенти Иёлоти Муттаҳидаи Амрико омода шудааст ки ҷудо гардидани $321 миллиард барои кӯмак ба тиҷорати хурд дар бар мегирад. ҳоло лоиҳаи мазкур барои тасдиқ ба Конгресси Амрико фиристода нашудааст. Як барномаи дигар барои мардуми Амрико дар давраи буҳронӣ ин кӯмаки қарзҳои хурд то $60 миллиард ба корхонаҳои хурд бо мақсади ҷуброни зиёни вазъияти фалокатвор ва фавқулода мебошад. $75 миллиард дигар бошад барои эҳтиёҷоти бемористонҳо ва $25 миллиард барои густариши барномаи миллии санҷиши тестҳои коронавирус ҷудо карда мешавад.
طرح روز سه‌شنبه در کاخ سفید موافقه شده چهارمین سند اساسی قانونگذاری میباشد که با کم کردن ضرر اقتصادی و انسانی در نتیجه پاندمی روانه شده است. در ایالات متحده آمریکا تا به حالت 21 اپریل 42,000 نفر قربانی اپیدمی کرونا ویروس شدند که 22 میلیون آمریکایی ها طبق معلومات رسمی حالا بیکار ماندند. شما خبرهای تاجیکستان و جهان را مستقیما روی موج رادیو موجیر شنیدید. برنامه‌های دیگر ما ادامه دارند. ما را همراهی کنید. سلامت باشید.